Ndeto iria iragikorwo igitukinyira kwa ndagika ino ni ati Bishop Mwamure wa JCM Muthee Kiengei ni arikitie kuga ati baba wao akuire kiroko kia muthenya uria mutumia uria wari wake Keziah wa Kariuki ekaga uhiki undu uria wagiriririe gukorwo agithio hiki ucio na ni kaundu ka muteithiririe tondu ndakorirwo akigia depression. Maundu ma egukoragwo agitaririria riria auma Kameme FM njorua ya kothi na muthoni wa Kirumba. Akenya mwena Facebook mwena uria wa comment section makorirwo makiugo hena Mary wa Ngarakoga ni mathekire ndarira eti baba onire ni ngukua ni depression akiona akwe kiroko kiu. How now, hena Wangui Kareithi wa RM akaga why drug Keziah in his story. Keziah was once in wa Kirumba show and she didn't mention him. Hena Maureen wa Ngari akaga ilikuwa tamu akiongea. Guku ni kwa Mwangi wa mohoro ngakoge kuheana gitio kinene ukoge subscribe in wa YouTube channel eno itu.